ćemo da zulete. Pa tu smo na Veprovom, ja. Sad kreće ubijanje. Opa! Isuse! Ovo je smrt. Isuse Kriste! Jebem ti se! Jebote! Da mi je snimit facu ovog. Ja ne znam. Pa zubi aj boke. To ti taj ne posluša, to sve neke zbraške fore, ja to zovem Push 2. Kako? Pussy Smoke 2. Aha. Pussy Smoke. Moram stići na kraj tura. Čekaj, ne idemo na pogled. Ne. Dobro, naučili su na bulji. Hop, hop, hop. Desno iti ne! Blizu! Isuse! Da, da. Nice! Kaj je to tu? Kaj je to tu? Jej! Svaka čast. Donji. Možemo.